Abusia eha eye Pemampem TV yede mo pie mu ewo Kranka Brakune asoye eho ena kuni mankoma dodo biribi patabiribi nyankomia edi Bayidie ahihye so na afibia Bayidie no ena ya etodwa ansana nananom edi date ya yede bedi Krudapaawukuo no atodwa edenti ohwa nana aduba bintum nkwanzaman kwamu hine ewo ha sanso ena nana Owusu penkra kentampo krunti hine ewo ha sanso ena akonfo atitrini aninti efi atitrini benche ede o manim nyam apie dwumadie na se edenti monjebre na monhwe dwumadie no Owusu me mama kwaba Pemampem TV se o sha ya biemu ewo Kranka Brakune asoye na ena Kranka Brakune edi bayire na Bayidie no da bakuo kuma enti efiwa ena nananom ebese da bakuo date fi ebese Kranka Brakune Krudapaawukuo sawja achira marefo ho omufri nana mi ko bi ewise ko ne baaye konfodu ewa konfo flores wa sawso na Kranka Brakune etene kotoso sawso ena grazamai akomoyire nana aduba bentu otoso ekro ono so ani na tra ko joyina ewa sawja Krankamai asia nana edi bayire amamre ni amanye koso eti ya de jumadi enu nyina ebe somo pepe ti so hwe ya abaso a no wa say no wa like it no wa drop comments.